tu bekas tu nin bekini wana sitbalese difam haye የመጨረሻ ውሳኔ ጀዛከላ አላህ ያክብርክ አላህ ትልቅ እንጀራ ያውጣልህ ከበላ ከሁሉ ነገር ጠብቀ ቆይ ሰውየው ትንብሮታው ችግር አለበት እንዴ ቆም አሁን የመጨረሻ ውሳኔ ይቅርታ መጠየቅ ማክበር እኔን ማክበር ይሄን ህዝብ ማክበር ነው አላህንም ማክበር ነው ይሄም ህዝብ ያከብራል አላህም ትልቅ ክብር ላይ ክብር ግርማ ሞገስ ላይ ግርማ ሞገስ ይሰጣል ማለት አላህ ያክብርክ አሁን ነገ የአንገት ወርቅ የጆሮ ወርቅ የጣት ወርቅ ለሰሚራ አምጥተ እዚህ ቤቴ ላይ ታረግላታለህ ለምን ካልክ አየ ፈይፈቹ ይባላል ሉክ ሁሉ አንዳንድ ጊዜ ድንበር ሲታለፍብክ አንተ ደግሞ ድንበር አልፈት ወዳለህ ድንበር አልፈት አረጋለህ እርድና ነው የራሱን የቻለ ህይወት ነው ህይወትን ታስቀጥለዋለህ ማለት ነው እንደ ሰዎች አትሆንማ ሐቢብና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ልክ እንደ ጎና አጥንት ናቸው እዛው ላይ ያዛቸው እንዲህ አቃናለሁ ካልክም ይሰበራል ዝቅ እመነኝ ሶስተኛ ዙር ላይ ራሷ ሜቢ ወይ ደውላም ፈልጋም ባሌን ጥራ ብላ እሷ ደግሞ ከፈለገች ሰርፕራይዝ አርጋ እንዲህ ነው በሁለት ነገር ነው የሰው ልጅን የምገዛው አንድ ገባ ጥሩ ነገር መልካም ነገር አርገ አንድ በራስ ባህሪ ማለት ነው ባህሪክን በባህሪ ምናምን ተለማመን ተጠያየቅን አሁን ደግሞ ደግነቶችን አብዛ ግድ የለም እኔ ሄድ በምልት ይላል ሶሪ እሺ ሊሆነ እሺ ሶሪ ስለዚህ ይሄን እንደ አንድ ወንድም እሺ ኮቱ ማይኒ ሰሚራ ማንተ ገባ ጥበብ ተጠቀምባት እንዴት አይባልም በውስጥ ነግርሃለሁ ባቡ ፋንዶ በገባች ቪዲዮ ላይ ወጣች ዋይ ሰውዬ እንደዚህ ነገር አይሰራ በቃ ዝጋው እዚህ ጋር ሂድ ያችን ሴትዮ ካሳት አልኩ ለዛች ኢቃማ በምታሰራው ብር እመነኝ ኮት ወጥሽ እኔ እንደማውቀው እንግዲህ ማሜ ባለቤት ሰው ነው የሚያገባው አግብቼ እየኖርኩ ነኝ ወጥሽ አትናገሪ እያልኳት ወጥታ የፈለገችውን ገበና ተናግራ መልሰ ደግሞ እኔ እንደዚህ የምትለው ነገር አልገባኝም ማሜ የትኛዋ ሰሚራ ምን ተበድላ ነው ትናንትና ገስት ላይ ያገባችው ሰሚራ ማለት ተሳሳተች ቆይ ሰሚራ ተሳሳተች በቃ ስተት ነው አንደኛ ልጅ አላት ሁለተኛው እርጉዝ ናት እንደፈለክ ኢትዮጵያ መተ ሰውዬ እኔ አንተ ኢትዮጵያ ስትመጣ ሺህ ጊዜ ተናግሬያለሁ አንድ ነገር ልንገር ዛሬ አንድ ብር አልነበረኝም ለሰሚራ የገዛሁት ወርቅ ነበር ሱመ ወላሂ ኒሞና የሞት ነው ምልክ ከነሚራ አንገት ላይ ማልጎኑ በቃ ልቂነ መንጋፈዱ ብድር ሰው አልጠይቅም ብዬ የሰሚራ ወርቅ ሽጬ ነው ለአንተው ለበግ ያረድኩልህ ሱመ ወላሂ ነው ምልክ የሰሚራ ወርቅ የገዛውላት እኔ ማሜ ያ ወርቅ ሚዲያ ላይ ለቅቄዋለሁ እዚህ ሰርፕራይዝ ሳረጋት ማለት ነው ገባክ ይሄ ወጋ ኩመ ጅራድ ዱበት ወርቂ ዱበት ፉዳዱ ሙቤ ፉዳድ አኑቱን ሰሚራቴ ከሌሳ ኦፊቶቹ እንደው ነን ከዳዱ በቃ ወንቲ ብራንጂ ከስሜት ወጡ ሚረከ ሰባ የሰሚራ እሷ ሐቅ አላት አንድ እሷ ለአንተ ከሆነችልክ መልካም ነገርና ጥፋቷን ስታመዛዝን የሚታለፍ ነው አንደኛ ያችኛው ናት መጀመሪያ መታ ሚዲያ ላይ ወጣችው ከዛ በኋላ ሰከሰቻት እንዲህ ቢሆን እንደዚህ ምናምን ጥቅም ሰው ናታ ቢዛ ኢቃማ ያሰራልኝ ኢቃማ ካሰራች በኋላ ደግሞ ህጋዊ ሆናለች አትያዝም አትታሰርም ከዛ ሌላ ክስ የውሸት ምስክር ይዛ ትሄዳለች እመነኝ ህይወትን ምስክር ነው የምታወጣው ቶሎ ቅደማት እያልኩ ነው ተጠቀማት ዘማይንድ ጌም ሰውዬ ስማርት ቅደማት ያቺ ሴት እመነኝ ነገ ታለቅሳለህ ያኔ አሁንም እንደ ዛሬ ነው መጥቼ ፎቶን ዘቅዝቄ መሄድበት
እዚህ ውስጥ አልገባም። ያችኛዋ ሚዲያ ላይ ገብታለች፣ የፈለገችውን ትናገር፣ ተዋት። ሴት ናት። ሴቶች ልክ አብረው ቁጭ ሲሉ አሁን ያችኛዋ መተዌ ካልቀረ ህይወቱንም በጥብጬ ልሂድ አይነት ነገር ነው የሰራችው ድራማ። ያቺ በቃ ልተዋት ነው ኢቃማ ተብሎ ሚዲያ ላይ ወጥቷል። ወላሂ ብላኛለች። ከተውከኝ መስቀልቀለህን አውጥቼ ነው ሚዲያ ላይ አንተን ስም አዘግዝቄ የምሄደው ብላለች። ሰውዬን ጠንቋ አይደለም እየነገርኩ ነው እኮ እኔ ስለ ሴቶችን ነው የምነግርህ። እኔ ህይወትን ያስተማረኝ ነው የራስ የምነግርህን መልሰህ ለምን ትነግረኛለህ? እሷን አላቅ አልነገርከኝ። ይኸው ስማኝ። ስለዚህ ያለው ቻንስ ምንድን ነው? ያለውን ቻንስ ሁሉ እንደዚህ ኢቃማ ያሰራል፣ እንደዚህ የሆነ የምታወራው አብራለት የራሷ ጀለስ የሆነ ያናገረችውም ሰሚራን ብዙ ነገር ጠይቃት ትነግራለች። ማለት ይላል ዋነት ሙለት አከነ መሰይ ይዲተን ስትማገራን ሲጀዴ ገባ እና ሌላም ሰፖርት የሚያረጋት ምናምን ሊኖር ይችላል ብላ ብዙ ነገር ሊመቻቻል ብላለች። ከዛ ሁሉ የሱ ነገር ያንቺ ነው። ሰውዬ አንተ እንደፈለክ ስትሽከረከር እኮ ንብረትህን ያለህን ነገር ሁሉ ጠብቃ እኮ ቁጭ ብላ የሰው ሀገር ላይ ስትከራተት የነበረች ነው ሰሚራ። ቤት ላይ የእሳት ቃጠሎ ሲነሳ ሚዲያ ላይ ሁሉ እኔ የምትለኝ ነገር እኮ ቅድም ነግሬሃለሁ። ትክክል ነው አንተ እያልክ ያለው ስለ ሰሚራ ትክክል ነው። ግን ትላንትና ምንድን ነው ሚዲያ ላይ ያወጣን ነው እኮ መታለፍ አለባት። ጥራልኝ እሷ ነው እኮ ጎን ካለች ሰሚራ አቲ ኦሶ አቲ ጌሱ ባቴ ሰሚራ እንዳይቶች ረሲቱ ኤገለ ባንተሽም አስተካከልከው እንጂ ማለት ነው። ናዲሳ ሰሚራ ሰላም አለይኩም What kabo anam sinjawa gay. እናቴ ነኝ ጭንቀል ችልም አወላ መለኮትማ ሚቱ ጎዳቲ ብዙ ክሪክሪ ከነ እንጃለው ደስ ጭንቀ ከነ ሲንፈደ ቆረጥ ፍርጥ ነው ሰውዬ። Samira ascoltu ka. Obboleessan gafti ko Koi abba. koi Nazif takkatti koi. Gale. Dubbaddu Muhammad dubbaddu Muhammad. Dubbad. ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም አከም ሰሚራ ፈያለ ነጋኮት አልሐምዱሊላህ ነቤታ ማመን ጀለማ ነተፈካተ እሺ እኮ ጅሩ ከነጋ ገባብናን ነጋየር ተፈካተ አየ itu wanta kana media rambane bareedu ture erga beega homa gochuun dandeenyu sila itu ulfinni siluma jechuudhaam jireenyi ulfinaan itu jalqabeera ta'e sila jechuudhaam hadha jechuudhaam keessaan obboleessatti matamaa obboleettitti matamaa namni namatti awwala mana keessaan ba'u aybiin akkana sinii galee ta'e akkuma jireenya duuriyyee jechuudhaam akkuma nama kara deemaa jechuudhaam rabbiin akka kana jechuudhaam miidiyaa kan kolfaasi godhe ajaangaari buujeleen qottoon qofte jechuudhaan dhufte kunoo as jalatti kan naman geenye sii galee
namummaan qabne jireenya hin qabne dhufte kunoo jireenya namaarratti ofii jireenya hin qabdu jireenya namaarratti kolfaa kunoo qottoon jechuudhaan namni taraa abbaa argee bultii hin qabne bultii ijaarrachuu hin dandeenye akka kana dhufee namatti kolfa jireenya namaatti kolfa kan ammoo kan fide isinuma fedhii keessaniin jechuudhaan kan darbe gara fuulduraaf waan akkanaarraa of eeggatanii akka mubaarik dhiifama si gaafatu hin barbaadeen baay'ee wayii anna mana nu badda yoon siin haasee hin beeknes yoon siin beeknes okay. Ayyee. Yaa yoo duuriyyummaa ammam qabaannes jireenyaa inni abaaboodha inni yoo akka feene daangaa darbines namummaa qabna iyyaannas akka namaa ishee. Ishee amma gaaffii na gaafattu qabdamu maali? Gaaffii tokko battan si gaafadhu tokkittiin yoo ni dhiifama si gaafate dhiifama goote atis dhiifama gaafate wajjiniin hin jiraattamoo maal feeta? No maame waa'ee sanarraa tuun taane miidiyaa irra dhaggeeffataan ture sagalee kee miidiyaa irra nama bee akkas minaamin miidiyaa irra baateedha turte miidiyaa irras akkam bahu kan na godhe isuma anaa miti kanan bees immoo ammas hin dubbanne wanti hin dubbadhe tokko hin jiru an waanan dhaqeef fakkeenyaaf dubbadheen jira waanan dhaqeef wanta biraa dubbachuu nayne dubbachuu barbaannaanis naman sodaadhu ani eenyuun nun sodaadhu nama nan kabaja malee dhaggeeffadhu amma akka yaadutti miidiyaa irra maaliif akkan beena gaafachuu na waamte natti fakkaata yookiin immoo miidiyaa irra maaliif baate wanta jedhu miidiyaa irra kanan bee wanti sinnaa hubachuu miidiyaa irra kanan bee wanti sinnaa hubachuu qabdanu hundi keessan iyyuu an ofii kootii fedhee miti na xuxuqe ofii isaatiif akkam bahu na xuxuqee Samira, yoo takka dhiifama maamee wanni si gaafate Mubaarak akka dhiifama si gaafatuun barbaadaa siin jee achirratti immoo ati haasaa turre jeneraalii haasaa turre malee Samiratti miidiyaarra bahee jechaan turre nuti akkasitti hubadhu. Maamilleen akkas hin jenne dogoggorratti hin faamii jechuu barbaadeeti akka Mubaarak dhiifama si gaafatuun. Yaa giifti akka feete ta'u hubattu ilaa dhaggeeffadhu jireenya keessatti jiraata malee maameen siin jiraatu anis siin jiraadhu turumbaduun siin jiraatu Mubaarak keessa jireenya kan keessattuu siin jiraata. Jireenya yoo sii teerate keessattuu ansiif respektii guddaan qaba. Rule number 1 ilaali abbaatoof maraa jedhee jedhanii boofti. Yoo sii ta'eeffataa ittee dogongoratti xiqqaa wal darbama. Dogongorri xiqqaan mana danuu jira. Amma sila hin jiraatin akkana jedhaa jira yoon jedheeni amma immoo yaada koo geeddaree aan ulfa yeroo jedhamtu siin seenan baay'isawee. Dubartii ulfaaf kabaja guddaan qaba. Warri koos ulfa turte an ciiseen buluun tureen gaafa Samiraan ni moonaa ulfaa jechuudha. Sii galee kanaafuu an Samiraa waa bucuu siin hubadhean waa wayisii keessatti arge baay'isawee. Ati natti himtee miti waliin isaasuuf kanaan dura doomni sababa isaa iyyuu si arrabsee hin jiran fakkaata baay'isawee. Sii galee alaa kulli haal ija miidiyaa kanaan wal ilaaluu hin qabnu dhalalti awwala. Maybe boota ati naaf qabdu situ beeka. Sii galee yaa ija miidiyaatiin wal ilaaluun bareedduu miti. Miidiyaa irra maaf baatee na tuttuqee sababa ayaas fallige baga baate garuu dogoggora guddaadha. Kanaaf dhiifama gaafataa inni immoo waadanuudhaaf dhiifama si gaafata si gaafachuu qofaa miti si kiisa yenee wasaanee dho anatu iyyii wasane kan barbaadeefan wasane. Ishee Maame ilmi namaa kamiyyuu unkaanii bultii keessatti miti bultii keessatti anarraan birqiin hin baane namni kamiyyuu walitti bu'aa walitti araaramaa kun ana qofarraan utuu hin taane ummata hunduma yaani waan haadha koorraan abbaa koorraan argaa guddadheedha. Ani dhiifama na gaafatee dhiifama hin godhuu fi hin jennes hin jedhusi miknaatum karaa dhugaatiin dubbii fakkeessuu hin qabne dubbii na argaa hin qabne soba hin qabneen badii ofii namni tokko amanee dhiifama na gaafannaan anis namaa. Maammee asirratti waan naasa'u hin qaba maammee asirratti wanta naasa'u kabaja koo balleessite hin jedhin akkuma tu jette sila dirqama abbaadhaan abbaan qabu dirqama jaalladhes jibbees suma abbaa kooti maammee marataa jedhamu maammee akka barbaade jedhamu kanatti abbaa kooti kanaafan kabaja keetti mana cufee dhufe miti waa tokko ittiin utuu sinuma ilaalu waa tokko baabaa dura ibsee sana booddee dubbattoota murtoo asaasii amma. Sana booddee dubbattoota murtoo asaasii amma.